Nakominto sang manes ya sang beneko. Salama si tamu sule. Paiman si dop pakaboro lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena. Ulendoi channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang lata basa sia lata pirangilan atu yate dia lalamai Yehezkel pasala talung pulon talu angka sang pulo selako sang pulonanan. Yehezkel tang pasala talung pulon talu angka sang pulo selako sang pulonanan. Dapadolo lata basa tu kadan na puang matua mai komita ando pak tunduan. Mengkarapakan mati olo malabi mi o puang unando itu dia na pak tunduan. Lami paisan ni kan itu dia na kadami. Pena masalo kiranuan la umpapahang ni kan ni. O puang kurai sumanga tu dia na mintu kamamasian mi sia kaboro mi lako kami. Di pasakka tu dia na kaleki o puang la orangi kadami. Maka da ko mi lako kami. Lan sangan na puang Yesu di masambayang. Amin. Yehezkel pasala talung pulon talu angka sang pulunan nakua. Anna moi misa tu kasalan mangka napogau. Tae mo na dibilang malolo, tae mo na dibilang lako kalena. Umpogau mo salunna sia kamaloloan dadi manasa latuo. Anna moi misa tu kasalan mangka napogau. Tae mo na dibilang lako kalena. Umpogau mo salunna sia kamaloloan dadi manasa latuo. Na dipakondi nakua. Umpogau kamaloloan sia katonganan. Silo tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Ya tu doi ba tu seng. Denda dua tu angka tu pada disurai dio patomalinna. Apa? Denduka tu gambara dio patomalinna si sengaran. Moi anna si sengaran tu gambarana. Apa? Si sonda sia denggai nah ba tu si melon. Ya duka moto na pobannang anna manduk yang gak tudoi ya to la diona doi basi la diona doi kertasa. Ya tu Yehezkel ya memisa nabi ba atu to nasua puang matua la umparampo sia la umpa pesanan parentana sia pasakena puang matua la koto Israel. Kumua anna tuo tuto Israel. Ya tu pak kabro na puang matua la koto Israel. Manasa kumua tang maanggian. Dikua anna amparan katuan. Katuan marendeng sia tangia kamatian sailakona. Tu nalambiran to Israel. Belan na to nakamasay katuan marendeng. Puang matua tu to Israel. Yamoto anna paralu. Sia sipato na pogau. Tu na porain na. Sia na paparentan na puang matua. Yamoto katonganan. Si tuang kamasokanan sia kakinan. Inday duka moto. Nani kombongan na puang matua ba atutam na puang matua umpapayan itu tanda mana sana kumua. To mangka mo. Untarima katuan ludio may puang matua tu tau iya to may. Tua umpogau katonganan. Batonan na kumua tang kurang sia tang labi sangadin na ganna. Sia papatu mo. Batu na pogau mo tu parenta na puang matua. Masokan batonan na tang ula kai sia tang unta kungkung apan na tau senga. Sangadin na dipakbengan si turu sorongan na tau iya to. Silo kaboro lan puang Yesus Kristus. Untarima sia ulolangan katuan ta susimisa taun na puang matua. Manasa kumua ditambai ki disua ki solanasang. Sia diparentaki solanasang na parentaki puang matua la umpogau tu katonganan, kamasokanan, kamaloloan sia kakinan. Moi ananenne masusa. Batu moi ananenne maparri di sading. Apatay anna iya tu susah iya to sia kamaparisan iya to. Tula undampai ki umpamanasa tanda kurre sumangata sia bua kapatonganan ta laku puang matua diona kamamasianna ondong pi
Diona katuan saya lakona, tumangka na sorong puang matua lako kita lan puang Yesus Kristus. Amin. Tama sambayan. Pure sumanga tu kadan mi puang. Mangko mi pesanan lako kami. Ada ikan yang pure sumanga ulendui katonganan sia kakinan. Kamaloloan. Dikua anak kitandai kumua itu dia nak kamaloloan. Ya mau misa bukti batu tanda pure sumangaki dia nak katuan selakona mi sorong lako kami. Lan sanganna puang Yesu ki mak pure sumanga. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.